va nga ha holeriwi lomu ya makaya kambe ku ni le ku nyikeni swivangelo swa ku xin'wana xa koho timhaka ta letiya ta ku ri timovha letiya ti khomiwa nkuzi sweswo swa ku taniya swi endla leswaku swi durha ku va va nyikiwa timali letiya se kambe vona va nge mudende a wu vuyi kaya swin'wana swa leswi swi nge le ku vulavuriweni mingiseri wa Munghana Lonene FM makomba ndlela ka ha ri na hoyihoyi yikulu loko swi ta ka timhaka ta leswi nge le ku endlekeni ka ku tengiwa ka nandzu wa Senzo Meyiwa ku na swivulavula swo tala leswi nge le ku endlekeni laha na ku pfumela ku na we u na n'wangulo ko ka timhaka toleto hi ndlela yeleyo va African National Congress ve ri khale ka president Thabo Mbeki ta va ri un'wana wa lava va nga ta va va kha va gangisela tivote ka loko va kha va langutane na nhlawulo lowu hi nga langutana na wona wa siku ra 29 n'hweti leya ya Mudyaxihi xivutiso i ku va ha swi tsundzuka ku vete yini hi 2007 ke kumbe 2008 ke loko va ze va hetelela ku fika xiyimo xexo xa ku va va nga ha vi president wa tiko leri ke kambe ke hi ta va kha hi bula na vona va ANC hi hafu ku bele awara liya ya 12 sweswinyana ku nga ri khale handle ka sweswo mingisero Munghana Lonene FM mi ta tsundzuka ku nongonoko lowu hi nga tshama hi va na wona laha mingisera kha henhla leswaku ku na tliliniki yin'wana yi nge le ku hundziseriweni kun'wani a Dumfries ta bula na Gumede ku nga mukhanselara wa ndhawu liya hi loyi hi nga n'wi lava hi siku lero leriya ivi hi tlhela hi bula na MAC Sasekani Manzini hi ta twa ku tliliniki leyi va vulavulaka hi yona va vula ku yi lava ku ya va koho ku va ya hela rini loko tolo va kha va endla sweswiya swa ku se hi tisile mukontraktara hi ndlela yeleyo eAfrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela na we u nga hoxa xandla ka nongonoko lowu hi ku tirhisa yin'wana ya tindlela leti landzelaka ya ku sungula u nga hi tsalela email ka mathevela dp@sabc.co.za Africa Munghana Africa ya CEX handle kasi ke u nga kandziyisa rito ka 0657443911 kwalano nako u hetelela loko kandziyisa rito tiyisisa leswaku laha u nga koho ku twala we ntsene loko ku kandziyisa rito roro lero naswona rito ra n'wina ri ku tlhamutlhamunyana mi vulavula mi twala na so nkandziso wa n'we u nga hundzi minete hi ta kota ku twa ku n'wangulo wa n'wina mi khomete timhaka hi ndlela yeleyo kasi ke sweswo mi nga hi bela na riqingho ka 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi ka hi ri rito hi ndlela yeleyo ka we masiku hinkwawo masiku ni minkarhi hi ta tshama hi kha hi ku byela ku hina na wena hi endla laha Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxela minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi Munghana Lonene FM makomba ndlela hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula hela hi nga koho mingisero Munghana Lonene FM wo sungula mingisero hilo nhleka hayi buthatha njhani epfokele papa minjhani epfokile buthatha ekhale karhi langhela la moyeni ndlela vakhegula lava ngo xanisiwa mfumo lowu nga koho lo buthatha mani buthatha namuntlha loko hi languta vakhegula va tsemeriwe swigon'wana ku swi nga ha ti makaya namuntlha va pfaleriwa tiposo ku va nga ha yi tiposweni afola na vakhegula tibenke va nga ta za va karhi va tsandzeka hi lavantshwa ku hi xevisa a benke hi swona mara hi swi endla ku mfumo lowu wa hina laha mi muntshwa n'we me ni muntshwa butpet okay kambe xiphiqo xa n'wina i yini mi nga vutisi xivutiso n'wina tanana na tlhelo ra n'we ra mhaka a ni ya ku na loyi nga ta mi hlamula laha n'wina tanana na mhaka ya n'we mi ri yin'we mene mfumo lowa ANC a hi kombela ku va vuyisa swigon'wana va ta hola kahle vakhegula ku kheteka mintirho sweswi a ku xavisiwa tihuku mihlata ma tibanana a hi swi tiva ku hi ta dya loko va vuya vakokwani sweswo swa ha ri kona swilo sweswo ti-business ta vanhu ti lahlekile no mintirho ya vanhu yi lahlekile a va hi tirha mudendeni mara va ri va ta endlela mintirho va karhi va tsemelela mintirho liya va karhi va pfalapfala tiposo na vanhu lava phela a vo tirha leyi kahle n'wina mi vilerisa hi ku mabindzu ya fini mi n'wamabindzu na n'wina ne mara n'wamabindzu ni vilerisa why va ani leswi mi nga swi nyika xikombiso swa ku xava va nga swi xava na kolomu va dirowa koho a bangi va nga swi xava Ben Stolo ku ri ku hi le Giyani va nga swi xava kwalaha Zanini loko ku ri ku hi le Zanini sweswo ku na vakhegula ne va fambaka hi ti-wheelchair vakhegula ne
lava rilaka hi milenge masiku lama vatukulu va masiku lama ne i vanhu lava ku loko i va rhuma a bangini famba madrohela mali loko va vuya va dyondze mafole lama byala ka ha ri na vatukulu va straight va onhakile mhaka mfumo lowa ANC va na ti-right hinkwato vakhegula vanhu va dlaweriwa yini a va vuyiseriwe swimovha leswi va holela malayinini nyametweni papa nyametweni lexi ni nga xi twiseki i ku hikokwalaho ka yini milangi ku vulavulela vakhegulu la leswi vakhalabya a ni na vona va ri ko kambe yona yi na matlhelo yo hambanahambana loko mutukulu a za a nga kurisiwi kahle a nga kurisiwi kahle hi mani a nga kurisiwi phela hina hi kurisaka vana va hina se loko vana va hina va nga kulangi kahle se i mfumo a hi kuti vingito ra mina 0860002543 na u vona un'wana mingiseri hi loyi kambe ke ni ta ri teka riqingho rero endzhaku ka leswi hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula loko ku humeni xiviko sweswiwani lexiya xi khumbaku ku hundza emisaveni ka vana lavaya va nga hundza ethavheni liya ya le enyoveni na swi twisisa ni rila na vona lava nga lahlekeriwa hi vana kambe mikama yin'wani hi fanele hi langutana ku loko hi kombetela tintiho hina letin'wana ti hi kombetele yini hi ku na vatswari lava nge le ku tirheni hi matimba ku vona ongeti mfumo hi wo nga na nandzu ka mhaka liya kambe xivutiso ku ta ku okay mfumo wu nyike munhu license i va nga yi landzeleli ya kambe n'wina tanihi mutswari mi le ku endleni ka yini ku kurisa n'wana wa n'wena loko n'wana wa n'wena a ze a ri na malembe ya 14 mi nga swi tivi no yi le kwihi na n'we mi tlela byi khoma kwala mi nga kona mi va mi kha mi ku yini mfumo ya arese i mani twa n'wana mingiseri loyi nhleka Hayi papa minjani? papa mina hi pfukeli n'wina minjani Pfukeli man. a khensa swinene yi loko mi hi bela riqingho mi ri yini n'we Na ku vulavula hi timhaka ta leta timovha leti ti hamba ti ta standard ta dyondzisa vakokwani. ya Timovha leti mina hi ku fana ka mina a ti pfuna ngopfu swinene ngopfu hikuva vakokwani a va kota ku hatla va hakela na swibukwani swa vona swa ti-funeral cover or swa ti-funeral insurance ma vona hi nkarhi na mali ya vona a va vuya na yona kha yi nga xoti yi heleri kahle ka va swi tiva ku va tirhisa mali yo karhi leyi va ti kotaka ku ti vuyela na yona ma swi twisisa papa se ka nkarhi wa sweswi va ya madorobeni va heta mali ku khandziya loko va vuya na yona vuya kha yi xota swichinani leswi tlhela va charger timali tin'wanyana va nga swi twisisiki ma vona papa swichinani swi va charger ku timali swa humele ku tishopo tin'wana veri hi fanele rhanga u teka u ta kota ku denta se ma swi vona ku va le ku luzinga ngopfu ni twa mi ku swinchinani a no vula sweswi swichinani na tishopo i swi swimbirhi kahle kahle vulavulani kahle mi ri yini i shop yi ngeri fanele sungula hake i xava ya ku na tishopo to ni nga mavuli maviti mato tishopo tin'wanyana ma vona kasi a va lava ku ya xava kwihi kasi vona a ni loko va denda lweni ya magongweni a va kota ku va denda loko va heta ku denda va tikhomeli mali ya vona va hakela swilo swa vona hi nkarhi se leyi va fa va rhanga va swapa va tlhela va tekeriwa yin'wana mali yaleyo va ngo va rhanga va xava ivi loko va huma laha va tlhela va khandziya ti-transport va vuyela makaya masiku ni vulaka ku swona swi bihile ku va va xava adorobeni swantswa va xava kaya kwele ka mizilela hi swo vulaka swona a yi kona a swi bihangi na loko va heti swigon'wana va swi kumela siku na nkarhi va kota ku ya tixopeni va ti xavela leswi va swi lavaka kambe mi ri yini hi mfumo lowu hi swivangelo leswi va ndyawulo futhi hi nga zi ku mfumo va ndyawulo va swi nyikaku swa durha ku hangalasa mali liya va tshama va khomiwe nkuzi vanhu lava va hangalasaka timali letiya kun'wana va tsandzeka lava va tirhaka vukorhokeri bya mixaka wolowo mi ri yini sweswo ya swona na swi vona mara ka nkarhi lowu a swi nga talanga swi humelela va ta tighta security tanihiloko nkarhi lowu a swi ri xiswona hi ta va tight security ya vona tanihileswi a swi ri xiswona ku va swi tiva ku hi siku hi holela matiko ma 15 ma 20 va ta va sure va tirhisa nkarhi tanihileswi va swi endlisa xiswona nkarhi lowuya a ku nga na problem se mi lava swi tlherisiwa hi ku se swi herile phela se swa tiveka ku n'hweti leya ya machi a ni yi herile n'hweti leya nyenyankulu se swi herile se mi lava va tlhelela vona mfumo va tlhelela kwale ka ku hola vakokwani kolomu ya switandini swa vona va hola kona ya swi nga pfuna ngopfu swinene ngopfu va tlheriseli van'wana vakokwani va swi koti ku famba fa va hayara movha hi va khandziyisa hi va yisa dorobeni wa charger ma vona petrol yi njhani va hakela kasi why va nga rhumi vana va vona vakokwani lava phela vana vakokwani lava vana vatukulu
hambaneni ku hi kurisiwe njhani mimitini yin'wanyana mi kurisiwe njhani hi mani a hi vona va lava kokwani va nga mi kurisi hi vo va nga hi kurisa van'wanyana va cinca vanhu va endla swo huma ndleleni va tirhisa timali ta va nga fanelangi va ti tirhisa kambe mara va kurisiwe hi mani vana lava a va kurisiwangi hi vana va lava va khurukaka sweswi hi vo va nga hi kurisa se a hi hakelo a vo tshovela leswi va va ku kumbexani antivi ti va ni twa n'wana kumbexani ni tlhontlhe un'wana na so un'wana ta kwata ni khenseli boti wa mina hlayisekana ndi hi swona va vulavula na sahlaposo ka le kahle nga ka nsini inkomo nhlahla i fambisesa sinhlanhla hina laha nongonoko wa hina nhlahla xikongomelonkulu a ku imani vito we le kwihi minkarhi yo tala hi tale ku va na ni ri swi bihi lo vula ku hina hi tale ku hina a hi swi kutazi sweswo ku vanhu va nga ka ku yimika kambe hambiswiritano 0860002543 a hi kambeni ku hi ri na un'wana na hi avelerisiwaku hi leswi va ANC va hi rhumelele tatana Joe Maswanganyi ku hi ta bula na vona ku va fike njhani ka ku va ya vitana khale ka president ku va a tlhava yeya va gangiselaka tivhoti va fambise ku yini ku a swi twala ku ri na maveriveri hi laha ku ta vhe hi ma twa ku a ma ri koho himpela maveriveri yo veri a va ti ngheni ke kambe sweswi a hi twi wena ku angula ku yini ka tete u nga khoma tona i 25 minutes ntsena ku bela wara ya 12 nhleka enhlekani boti wa mina mi pfukeni hi pfukile nga wona hi pfukela khensa swinene ku mi bela riqingho boti wa mina n'wina mi ri yini leswo dumavhele ku lula ka n'wina swi na nchumu botete a hi khomeni lani timhaka ta ku midende ku famba u ya switandini a swi pfuna too much leswi a swi pfuna ngopfu vanhu vo tala ku na vanhu vo tala swibindabinda mi swi yimini botete a va hanyi vanhu a va kota ku hanya va xavisa hambi ku ri vona vakokwani loko ni va yimelela hi matlhelo hinkwawo ne a swi laveki ku vakokwani ku va kuma tiphivi va famba nkarhi wo leha botete loko hi nghena futhi hala ka leswi swa ti-ATM vakokwani a va xi tivi xilungu va tolovele ku va fika va fola layini va nyika mali ya vona yi herini va yi tirhisa botete swa ku edorobeni va ta ya hi nkarhi wa vona a fane yi vuya a ku ri na nkama wun'wana loko ku khutaziwa vanhu ku va tirhisa swa tibangi a ku pfuke mhaka ya ku timali leti va fa va kuma ka tixota lava va holelaka va pfa va kanganyisa kwele loko va kha va holela a matsongoni ya ku va va nyika 5 wa makume va va nyika 30 sweswi swa ku taniya se swi nga va swi ri ntiyiso swi nga ri ntiyiso botete a ni mali ya loko yi huma va swi tiva ku va holela vanhu va nga ni ndhawini yo karhi and yi fane yi hlayiwa se loko ri ku va fika va yi rhoba swi kuma ku na lava va yi rhobiwa kusuka kwele ndzeni yi hlayiwa yi va extra mali leyi se mara a ni kambe lexi mhaka ni lava ku fikisa yona yaleyo ya ku phela loko ze hi fika ka gondo leri ra ku va teka xiboho xa muxaka lowu ku va kha ku ringetiwa ku lwisaniwa na timhaka ta ku kumbexani ku ringetiwa ku hungutiwa vukungundwani byi nga hetelaka byi va kona vukungundwani byi nge byi heti botete loko va lava ku hunguta swikungundwana a va tirhisi milawu a va cinci milawu ya tiko a yi cinci swilo swi ta kota ku lunga botete hi ku movha leti a tshama ti ri na maphorisa khale na khale swi ta tsandza kwihi na sweswi swi tshama ti ri na maphorisa tanihi ma-security na maphorisa kun'wana na kun'wana loko ti famba kona a ti rhangela hi maphorisa na ma-security se swi ta tsandza kwihi sweswo wa ka wa hitwa nkulukumba ncindani ni tshemba ta va lava va ndewo leyi timhaka leti no a va endli sweswo botete a yi vuyi midende yi vuyela makaya vakhegulu va kota ku kuma mali ya vona kusuhani swi olova swilo na metweli bota mina thank you 0860002543 tatana ncindani makhama va twa ve ri homework ve ri a hi va laveni ta va twa ku ve nge hi tlheleli na kambe khale vana va famba hi swikocikara hi nge vuli ku tlhela ka swikocikara hi nkarhi lowu a swi nga vuli ku sweswiwani hi nkarhi lowu se hi famba hi timovha kumbexana na sweswi ve le ku ringeteni ku antswa timhaka ta thekinoloji va ku ndlela ku swi ta kota ku olovisela vaaki vakokwani kasi vakokwani lava mi vulavulaka hi vona i vo vakokwani wa rini hikuva swi vuye swi cinca ngopfu se ku sungula ku dyondziwa swikolo ka ha ri vakokwani va lavaya na sweswi phela vakokwani sweswi hina ayo man siku mara okay vakokwani kumbexani i vanhu va 70s 60s na va 50s a va nga dyondzi xikolo vanhu lava ni vula ku tele va hi ka valava ku tele vo ka va nga dyondangi ku tele lava va nga dyondza i yin'wana njhekanjhekisano wa siku rin'wana ne a hi amukele nun'wana loyi hleka hayi khalanga minjhani hi pfukile boti minyani wena hi pfukile mina mukansela binoni inkomo papa
Nkombela ku angula ka le ya mudende na swi twisisa leswi lava nga fona vo tala va ri la ku hi swona ku ri mudende a yi vuyeli kaya hikuva informal sector yi le ku hluphekeni va lava va xavisela tibanana hi loko va kombisini na swin'wana na swin'wana a va kota ku kuma xo karhi mara na lowa nhlayiseko ya mali sweswi vugevenga byi le henhla ngopfu loko mo languta vanhu va khomiwa nkuzi va tekeriwa mali ya switokofela hambi ku ri mali ya ku lovola a ka ha lovoriwi cash masiku lama vo teka yitsongo va famba na yona then leyin'wana yi ta transferiwa for vuhlayiseki so a fanelaka post office swi nga susiwangi hi ku ti-community ta ku tala ti na yo post office ani na to tiposo se ti le ku pfariweni to tala leswi hi vulaka so mhaka ya ku munhu ta famba vakokwani va ta famba va ya dzanini va kuma mudende ma xi vona pensa lowu nga koho lani ende vakokwana va koti na ku ti fambela ende ni la ku hambana na n'wina ka ku miri va kurisiwe njhani kalanga a hi timhaka ta ku kurisiwa munhu u kurisiwa kahle hi nawu vana va vafundhisi va hundzuka swigevenga a hi timhaka ta ku mutswari i mhaka yini no i mhaka ya munhu teka vutihlamuleri munhu teka leswi kalanga i vanhu vangani va nga yisiwa swikolweni va tshika va decide ku nwela mabyala kumbe hi teka xikombiso ku na what councillor yin'wana hala Nkomazi hala va ya EFF va ri i mafia fane mfana loyi i teka mali ya yehe a hakelela vakokwani ti-taxi tinharhu n'hweti yin'wana na yin'wana va ya mudendeni so ti-ward councillor ta hinkwako na ti-councillor ta kwala Afrika-Dzonga a va endli tani if va la ku tirhela tiko se mi cince gere la se mi le ku no vula mele ku yini vula ku se mi le ku yini hala ya kakwa swi ta pfuna hi ndlela leyo no kombisa ku a hi endleni tani ku tirhela tiko hi swona sweswo ene tiyisi mhaka i mihleketo yin'wana leyi kumbexani va lava nga le ku tirheleni tiko va nga tshika ku va yi langutini mhaka yo yele ni khensile buti wa mina ni inkomo kwa va khensa swinene ina hi endlela sweswi loko hi vulavula swin'wana la moyeni hi ndlela ku mi tlhontlha mi hetelela mi tana tlhelo ri ri kumbexani ri nga kota ku hi pfuna ku ya mahlweni kambe mahungu ya awara yan'wana ya ta yimise ku yini banana leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula leyi vonini video leyi ya vanhu lava va nga ku antiki ku vo strike kumbe va endla yini va nga mbalangi butpat mina ni twela vana va hina ngopfu vusiwana loko ni ri mhani ni te tani ni ri na vana loko ni ya hluvula exitratini hi ndlela leyi ku nga tala vanhu loko video leyi ya vona hi n'wana wa mina kumbe ya vona hi vanghani va yena loko va n'wi komba yoho i fane a titwa njhani vana vo tala sweswi budi ve le ku tshikeni ka xikolo hi mhaka ku va va hlekiwa hi vana van'wanyani hi mhaka leswi hina vatswari hi swi endlaku kaya kambe kun'wana ta ku a va lo khunguvanyeka kun'wana ta ku a lava ku komba ku ve le hansi ka ntshikelelo wo fika kwihi swilo leswi va swi rilelaku swi khumba vutomi bya vona vutheta hayi hi ku hluvula ni sala ni nga mbalangi mara mi yi vone kahle video liya yani heyi va nga ni ba va ni dlaya kaya loko vo twa ku ni yi vonini a ndzhaku ni yi vone mina no twa vanhu va kha va vulavula hi yona hi ku tisela minjhekanjhekisano handle ko voyamela etlhelo ro karhi Afrika wa vulavula hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela na ngana ku Afrika wa vulavula hi kaya ku tisela wona tweak so hala ne studio 4A apolokwani khensile misho justice mashimzi na mahungu ya misava ya awara ya tinhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya 13 kwala ka Munghana Lonene FM xirho xa NEC ya vandla ra African National Congress tatana Joe Maswanganyi hi vo hi lava ku bula na vona laha va bula na hina laha hikokwalaho ka ku va African National Congress va tivisile ku vo va humese rin'wana tlhari leri ri nga ta va ri karhi ya mahlweni ri va gangisela ti-vote va fike njhani laha a hi amukeleni tatana Maswanganyi hi twa ku va ri yini tatana Maswanganyi khensile swinene ku va mi tinike nkarhi wa ku bula na hina nhlekani lowu i nhlekani nhlekani Mlozi na vayingiseri va Munghana khensa swinene mani tanihi African National Congress mi humese tsalwa laha ra ku kombisa ku khale ka president Thabo Mbeki i van'wana va lava mi nga ta va kha va tirhisa ku gangisela ti-vote tanihi vandla mi fike njhani laha inkomo khalanga president Mbeki i munhu loyi a nga bebuliwa a tlhakulela ka ANC a rhangela ANC ka swiyimo swo hambanahambana ka MK
abapresident ya tiko abapresident ya ANC so vo vona president Mbeki swi fanerile tanihi murhangeri wa ANC ku va tlakuka hi voxe hi vutswatsi va rhangela mavuthu ku ri nhlangano lowu va nga kulela ka wona na vatswari va vona va nga wu leader wu tama wa ya mahlweni wu fambisa tiko leriwani ku ri wu tisa vutomi byo antswa a vanhwini so hi leswi nga swona president Mbeki a va zangi va nga huma va ya kun'wana vo va ri pensionini mara loko pensional right yi twela ku se endla ku huma hi nexe loko ku huma na vatswatsi hi voxe swa ku se swi tiki ngopfu n'wana yi ta mama hi tlhela kambe xivutiso ku nga va ku volo titwela kumbe volo komberiwa hi ku a ku ri na swiviko swa ku onge ti tanihi vandla mi rhumele van'wana ku katsa na va xandla xa president ku va vulavula na vona ku va kota ku mi gangisela tivhoti president Mbeki i ntswatsi khalanga nge rhuma vanhu va dyondzisa hi organization leyi va yi tivaka ku tlula na vanhu valava hi vona president Mbeki na van'wana lama nga ta va vona va participate va ti-veteran loko munhu o za a vitiwaka leswaku hi yena stalwart hi leswaku munhu loyi i tiva nhlangano walowo hi vuenti va vone swi fanerile tanihiloko va ri murhangeri wa ANC ku ri vona hi voxe va nghena aka mhaka ya ku gangisela tivhoti ka African National Congress so leswi ya swin'wana swi nga hlayiwa maphepheni maphepha ma tala hi vanhu ma lava ku xavisa phela maphepha i business so loko ma nga tsali xitori lexi nga ta xavisa a ma nge xaviwi so a nchumu leswi nga swona i ku namuntlha president Mbeki va ya Soweto kwele a xivindini xa laha tipolotiki a ti lowa kona va sungula Jabulani Mall va jikajika na ndhawu liya hi loko yi ta va yi sukini hi ndlela liya then va ta deployiwa aka tindhawu to hambanahambana na van'wani varhangeri va African National Congress na alliance ya African National Congress COSATU yi busy sweswiwani hi busy le pfunaneni na COSATU ku va na rally leyi kulukumba a Athlone Stadium a Cape Town president wa COSATU ta va ri kona president wa ANC va ta va ri kona so hinkwavo varhangeri lava va vona swi fanerile ku ri a va endleni ku African National Congress yi gangiseriwa tivhoti yi kota ku vuyela ka mfumo ti 29 ta May lava va nga va ku va ri pensionini ku nga va ku ri yini xi nga ndla ku va vona swi fanerile ku va endla tani vona khale ka president Thabo Mbeki mi vona ongeti ku nga va ku ri yini xi nga ndla ku va xi va susumeta ku nga ku pfumela ku kumbexani n'we mi nga kona sweswi varhangeri mi nga va mi nga ri ku endleni kenela kumbe mi ri ku tsandzekeni kumbe njhani mara marhavi lama khale hi wona ma tiyisaka lamantshwa hambi hi le ka family hambi hi le kwihi u fanele mi twisisa ku lava va nga va kona before va fanele va tshama va kha va mi rhangela hi ku va na experience va na ntokoto wun'wana lowu n'wina mi nga ri ku na wona a ku na nchumu sweswi xi chavisaka African National Congress mbisi ku byeza namuntlha ANC ya ha ku teka wadi kwalano ka EFF kwala a Blood River a Polokwane ya ha ku wina wadi kwihi a Northern Cape a North West le kwihi so a ku na nchumu xi nga ku hi chaviseni hi le ku wineni ka tiwadi leswi kombaka ku vanhu va ha twisisa ku ri African National Congress hi yona yi nga tisa vutomi bya antswa sweswi na ti-load shedding ma ti vona se ti fambini ta hungutekanini ti-problem ta mati ministara Senzo Mchunu a ri kona kwala Limpopo kusuka hi Mvhulu ti le ku tsutsumeni na tona va vona ku kumeka switshunxo aka timhaka toleto so president Mbeki na van'wana va nga va ri pensionini mara swi vula se va ri pensionini va nge swi koti ku va va jikajika va vulavula na vaswatikuloni na vanhu van'wana lava va yingiselaka ku nhlangano lowu mina ni nga tshama ni wu rhangela ka ha ri wona hi ku na van'wana vanhu va lava ku tshama va kha va misinterpreta president Mbeki loko a vulavula aka tipulatifomo tin'wana va vona nga ku swa va suta a hi swona president Mbeki member ya ANC i leader ya ANC ni kombela mi ni khomela minete ntsene tatana Maswanganyi ta hetisela hi xivutiso xa ku kahle ma ha yi tsundzuka 2007 ku ndleke yini loko mi ri la a Polokwane ku nga va ku ri swin'wana swa leswi endlaku ku vanhu va kota ku vulavula sweswi va nge le ku vulavuleni swona ku 2007 leswi nga endleka la Polokwane na namuntlha loko se va fanele va va un'wana wa lava va gangiselaka tivhoti mo ni khomela tani ni sungula ni hundza hi laha la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona
sweswo mingisero Munghana Lonene FM na tatana Joe Maswanganyi kusuka ka African National Congress tani xirho xa National Executive Committee ya vandla leriya se hi vo vangele ku vulavuleni na hina nhlekani lowu kasi ke tatana Maswanganyi khesile swinene loko ma ni khomele riqingho rorolero 2007 mi languta na loko ka tin'wana ta video un'wana wa mingiseri wako ni rhumela video leyi a kombisa timhaka ta ku i video leyi ku tshahiwaku khale ka president va nga hetelela va vulavula ka yoho ku va kha va kombisa timhaka ta ku a swi va oloveli ku canvasa hi mhaka ya xiyimo lexi xa swilo leswi swi fambisaka xiswona swi swa muxakolo kun'wana vanhu va nga ri ku interpreteni va va kha va swi vona va kha va swi twa miri yini mhaka leyi va nga va swi vurile hi nkarhi walowuya a ni nkarhi lowuya wu himbini lobyi hi le ka un'wana sweswi karhi minkarhi ya cinca na tinguva ta cinca so hi nkarhi walowuya loko ku ri a ku ri na swin'wana president eka swi nga va tsakisanga swi kahle va swi vuli hi nomo ku tlula loko va vo kwata hi nga swi tivi ku va kwatelini mara sweswi president va ri mina ni la ku rhangela vandla leri ri nga ni kurisa ni ze ni va president ku ri wina hi ti 29 ta May leswiya swa va 2007 milobyi 1912 president leyo sungula a ku vane ku ve Sefako Makhata mara ku va na ti-contestation va heta va twanana ku ri no a ku vi president Langale Balele Dube 1949 Youth League yi ta na matsalatsala man'wana yi cinca president loyi a ri kona hi nkarhi walowuya Dr. Duma yi nghenisa Dr. Moroka a hi ro sungula ku va na ti-contestation endzeni ka ANC so 2007 a ku nga ri rona lembe ro sungula ku ti-president to karhi ti yimisana hi ku a ni aka vumbiwa ra ANC swi tsariwini ku membara xirho xin'wana na xin'wana xi na lunghelo ra ku va ri vhota na ku va ri votiwa so leswiya swa ku vanhu va ta tshama va ka va tlhelela eka 2007 vo lakuta ku va vona nga ku swa va suta mara sweswiwani loko nkulu wa munhu a ku hi mina hi loyi ni yimaku hi nexe va vulavula kahle na hi timhaka ta ti-election hikuva ni mavatwa van'wana ve ti-election letiwani ku ta va na virobani na yini hinkwaswo ene swi vulavuriwa hi vanhu vakulu a swi vi kahle swilo leswiyani etindleveni ta tiko so loko sweswiwani munhu loyi a nga tshama a rhangela tiko 9 or 10 years kusuka 1994 va ri deputy president kusuka kona va president ku fikela 2008 i munhu loyi a nga na ntokoto wukulukumba ngopfu wa nhlangano na government so a hi va nyikeni space va kota ku va va canvassela ANC nakona kasi vanhu va vaviwa hi yini loko ANC rhwala varhangeri va yona yi ku tanani mi ta canvassela ti-vote ivi hi mpela na vona va pfumela hi leswo ingaku vanhu va tsakisiwa hi loko va vona ku la ka ANC ku ri na ti-tension tin'wana to karhi so sweswi a ta ha ri kona varhangeri lava va vuyini na tiwadi leti a ti lahlekini hi leti ti vuyele tshangeni ai no ni mitwini vhiki leriwani kusukusela ku hela ka vhiki tatana Maswanganyi a hi kha hi vulavula hi timhaka ta mpfumawulo wun'wana wu nga pfuta ku twala ko ngeti hi loko mi ri nhlengeletanini ya n'we ivi van'wani va swi vula va tlhela va swi hlamusela ku ongeti tanihi vandla president wa vandla va ri hina tanihi vateki va mahungu hi nga ha vuli nchumu xa leswi swi nga fambiki loko swi koho hi mhaka ya ku n'we tanihi vandla mi ta tirhana na hina hi swo va vulaka swo na swo tsala leriya kumbe mpfumawulo luwa wu ku vuriwaka ku wu pfutini n'wina mi ri ka tinhlengeletano ta koho mi swi twile leswi Khalanga mina ni langu ku va ka National Executive Committee kusuka 2017 ku ta fika sweswi ene ku ngo va ti-meeting timbirhi tinharhu ni nga kotangi ku va ni ti-attenda hinkwato meeting lowu vanhu va vulaka a wu ri wa virtual a ni ri kona president hi ku ya hi agenda ya nhlangano wa hina va pfula nhlengeletano va vulavula leswi va faneleke va kombisa nhlengeletano ku tiko ri ya hala organization ya hala a ni voni ku president Ramaphosa munhu loyi a nga loyara hi profession a nga president a nga sukaka a intimidator or a threatena freedom ya expression ene laniwani hi vulavula hi media a ni swi twangi president maybe va swi vulavula sweswo ene president Ramaphosa a nge stupi so lowu a tshanda ti-media leti yena nga president ya tona a ni president Ramaphosa yena a nga appointa board ya SABC u ta jika njhani a tlhela a vulavula ku biha hi yona board yaleyo
so vo va vanhu loko ku ri ku na xin'wana xindodzi xi nga kona kwalayani a ku na problem ku na matirhelo yo karhi loko ku ri na swindodzi emaveleni hi ta vona ku hi tirha njhani na swona kambe mpfumawulo hi voho president va nga vula leswiya sweswi audio liya yi leswi yi vulaka swona awa va swi misinterpreta media wa criticiziwa ku fana na munhu un'wana na un'wana a ku na lexi xi nga criticiziwiki ku ri loko ku ri na maripotelo yo karhi ma nga ri ku wona ku fana na vhiki leriya ri nga hela vanhu vo tshuka va tsala va ku ya president Mbeki i boycott ti-election va swi tsala hi phepha ra Sunday a nga vula nchumu president Mbeki so swi wrong leswi swi nga tsariwa hi phepha leriya so media wu nga voni nga ku wona a wu criticiziwi no loko wo ze wo fika ka xiyimo xexo wu ta onheka a wu pfumeli ku wu soriwa na wona laha swilo wu nga swi fambisiku kahle wu kota ku koreketa timhaka ta wona mara president Ramaphosa a nge vuli ku ve media swi nge te yini leswi vanhu va swi vurisaka swona hi nga ha vulavuli mi ta ni khomela ku nghena non'wini tatani Maswanganyi hi nga ha vulavuli ku hayi a Giyani ku ha mati loko ku ri ha mati hi ku loko vo vula sweswo swi vula ku a i negative reporting hayi a nge endli president Ramaphosa i khala ri kona la nga hlangana i rhangele ti-union a va secretary general a va deputy president sweswi a va deputy president a nge vuli marito malamo ko va vanhu vo ngo lava ku n'wi tshaha hi leswi va vonaku swi suta vona so hi nga n'wi vulavuleli ene mina loyi wa ni nga Joe Maswanganyi ni nga member ya National Executive Committee a ni ri kona a ka hlengeletani leya mi nga mi ya teka na na roll call a nga vulangi swona swi leswi vanhu va swi vulaka a nge pfuki a intimidate media president Ramaphosa i munhu loyi a believaku aka freedom of expression a nge swi endli sweleswo so a hi tshikeni leswiya vanhu va lavaku ku va hi humesa andleleni va lava ku swo doja hi swona hi langutana na timhaka ta ku hi ti 29 ta May ku va na ti-election leti ti nga free and fair ANC vuya yi kota ku yisela vanhu vukorhokeri a vanhwini swilo swi famba kahle timhaka ta SABC a ti discuss hina a parliament a ni SABC ya government ya private hi pasisa na vote mina ni chairperson ya finance ti ta ka committee ya hina va ku SABC yi hava mali hi ndla yini va ku ha intervene hi teka mali kwihi hi teka mali laha na laha hi ndla leswi so loko president ene a mahetelelo swi fa swi ya sayiniwa hi yena loko a nga yi lavi SABC a to tshama ku lava va ni yingiseli mo hi nga va nyiki na mali ya collapse so hi nga ngheni aka swilo leswi swi humesaka vanhu aka xiporo xa leswi hi nga langutana na swona ku nga timhaka ta nhlawulo leti ti nga ta mani na mani ti nga ta vuyisela vutomi byo antswa a vanhwini milobyo hayi tatana Maswanganyi khensile swinene nkarhi wa n'wina mina na n'wina hi vulavula hi nomboro liya 30 mi va na siku lerinene komo milobyo na vayingiseli okay sweswo vikisiro Mnghenanoni FM makomandela va lava hi vatwa i tatana Joe Maswanganyi ku hetwe yini ni ta twa hi wena le ka 0860002543 hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula ila hi nga kona mingisiro Mnghenanoni FM 0860002543 nangona ku Africa wa vulavula ta bula hi mhaka leyi ku fika kwele ka hafu ku bela wara yan'we loko se ta cinca gere hi khumba timhaka letiya ti nga le Adam Freeze ndlela leyo MSC Sasikani Manzini va yime ku lunga ku bula na hina na Gumede Nthemba na yena va yime ku lunga ku bula na hina ta sungula hi bula na yena tani mkhanselara kusuka kona mkhanselara lo ilo hehliwa kwala ka nongonoko walowu hayi mhaka ku kumbexani i hehliwe kwala ka nongonoko walowu va ku i hundzise tliliniki ya kun'wana se hiyo mhaka yi ta tlhela hi bula na yena hi ndlela leyo 0860002543 nongonoko Africa wa vulavula ka Mnghenanoni FM makomandela u nga tirhisa na Twitter handle ya nongonoko @Africa Munghana i X handle kahle kahle ya nongonoko hi kota ku twa ku n'wangulo wa wena u ri yini timhaka hi teto va ri va African National Congress va humese un'wana wa khale ka varhangeri va voko a ya va pfuna ku gangisela tivoto ku nga khale ka president Thabo Mbeki n'wina mi ri yini a hi ku tumingisana Mnghenanoni FM 0860002543 hi ndlela leyi swi ta endla leswaku ku hetelela ku va hi twa n'wangulo wa n'we hi ndlela yoleyo va ri ku na tiwadi ti nge le ku vuyeni ka vona tiwadi leti nge le ku vuyeni ka vona mi swi twile kwala mahungwini ka ku vulavuriwa hi wadi yin'wana ya la eAsishekhu va nge i one ya tiwadi leti
va ku tikumaka hi loko va kha va tsha toho tatana Joe Maswanganyi ku nga xirho xa vandla ra African National Congress kumbe xirho xa komiti ya NEC ya vufambisi ya vandla ra African National Congress hi ndlela yeleyo mina na vona loko hi vulavula hi ri 30 va swi tiva ku ni vula yini a hi twaneni ku mikisa ro sungula ri yini la nhleka papa minjani hi pfukile buti wa mina khensa swinene loko mi bela riqingho mi ri yini n'we hayi butete papa va lavo va vhikavhika mani mati mi vutisa xivutiso xa kahle ku heteleleni ku mhaka ya le Giyani ku ha mati swi nga ha vulavuriwi ANC na 30 years yi kha yi rhula butete a ku na xilo lexi va endlelaku xona a xi kona yo va ku kambe loko na n'wina mi vona swi ri kahle leswi mi swi vurisaka swona loko mi ku a ku na lexi va hi endlelaka xo n'wina na mani pa okay mina na muganga wa hina na province ya hina muganga wa n'wina hi wihi hi ta kota ku ve swi tiva ku hi swihi leswi va nga mi endleliku muganga wa n'wina hi wihi muganga wa mina hi Juliusburg a va mi endleli yini butete swi tele i ku ri a service delivery ku hava hi khuleriwa pato ntsena loko ku ri na nkosi sweswi ku na pato rin'wana ro huma a Market Plaza a ri endliwa ku ri tar road sweswi ri hundze ku gravel ku ya fika hi Juliusburg kambe a ri endliwile so a ri endliwile ene nkama luwa ra ha ri kahle a mi tsakile so a ri zangi ri va kahle a ri rovhe ri endliwa ri nga ri kahle a ri zangi ri va kahle matavuze ni vula leswi yini i mhaka ya sweswaku mi nge vuli mi ku va na malembe ya 30 a va nga endleli nchumu swi ku taniya mi nga vula ku kumbexani swin'wana swi nga va swi nga fambangi kahle ku fana na sweswi pato ri ndliwile a ri ndliwile mi kuma ku mi nge vuli mi ku ANC a yi nga ri ndlangi kahle hi ku a ne hi nge swi tivi ku hi yona ANC kumbe vatirhi lava va tirhaka ku endla pato reriya va wela ka ANC kumbe va weli ka ANC hi nge swi tivi okay kambe vapasisi va pato va huma kwihi ka mfumo then awayi va nga hi landzelerisangi ku pato leri swi te njhani ku ri va ri pasisiwa kambe ri nga vangi na the correct outcome no na mi na nhlamulo henhla ka sweswo na ri vona pato leri mi vulaka rona ANC va nga tlangi hi vanhu mani va nga tlangi hi vanhu shem i khale kambe phela wun'wani masitoko a ni vulavuleli ANC kambe wun'wani mi ngo kuma a ku mina ka hina ku na yindlu swi vona i va twa n'wina mi kha mi ku hayi mfumo lowa ANC ya wu ndlela nchumu ka vo ku na yindlu leya ku ri hava ka vona mi hlamusela kahle butpet mina loko ni kula kaya 1998 ku ze ku batilwa ku ri na tihomu timbirhi ta byasi ku tsarisiwa yindlu but yi nga yi ta akiwi kona xitandini xa ka hina mara va ku yi humile yi akiwa mutini wun'wana ma swi vona kumbexani na n'we loko ni ka ni hetsela na ku teka wun'wana mingiseri kumbexani na n'we a swi koteki ku mi nga hambanisa vukungundwani bya vanhu na vandla a swi koteki ni vandla butpet ri endliwa hi vanhu ya so loko handle ka vanhu ku hava vandla ya so vandla ra ANC so ri ku vula leswi butpet a va yimenyana a sayitini loko ri ku nyika mara veri a hi tlheleleni ka pato leri mi nga vulavula hi rona ku na un'wana a nga hi yingiselela i ri leswi ngwe mi swi vulaka mahema ku a ri vangi kahle butpet loko ku ve munhu yoloye wa ku tiva a Madawu ni mina ni ku tivi kambe ni byeleni wa fika la n'we mi vulavulaka hi koho wa hundza aka hoveni u va wa ha ya ka hoveni okay i hundza a loko immediately loko u hundza Bekasdorp ku sungula Madawu ku hava ndlela butpet kambe xivutiso ku a ri zangi ri va kahle na a ri zangi ri va kahle okay ni mi twile papa inkombo butpet inkombo un'wana mingisela a nga tisa tlhelo rin'wana na yena a fika ku hayi wo hemba hina hi nge swi tiva na hina hi twa hi n'wina kambe n'we mi nga mina ni tsundzuka ku ni tshame ni ya ka va xipalani hi pato leri va vulavulaka hi rona ka va Justice ra ha ku ndliwa a ri ri kahle hi nkarhi walowo a ni tivi ku kambe sweswi a nga vulavula swona mingiseri swa yena vonelo ra mingiseri ra yena mingiseri loko ku ri ku na lowa n'wi kanetaka ku hi ta twa hi yena a hi ringeteni ku twa un'wana ku i ri yini hleka
0860002543 nangona ka Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a ni ku ta kuma un'wana mingiseri la kambe hayi swi tikomba ku ri hava kambe loko ku nga se va na un'wana mingiseri mani hi twa ku veri ku na un'wana mingiseri lo nhleka awe buta mina minjani mpfukela njhani pfukela khensa swinene loko mi bela riqingho mi rini n'we ni ta chile munye kwala ka patu lera a va vulavula ro papa swisipola ra ku ya le Johannesburg ya patu lera zanga ku na vukahle bya rona na dictate na mina ni va seketela 100%. Loko mi famba patu lera swa kula yena ya rasu rin'wana kumbe premier ni n'wi teka leya nga fambisa 140 ni n'wi la chimovheni ni n'wi fambisa 140 kwala yi ta tlanga the way nga swi patu leriyana the way ri nga xiswona i yin'wana mhaka mina lani lava ku ta swi kona ku loko ri hela a ku nga tsakisi na a ri helangi ri fika kwalani ka xiyimo xexo ri herile ri vuya eka xiyimo xa kahle mara tekambe a ra zangi ri nga lunghisiwi tiphoto teleto a hi sunguleni laha miyan'we mi ta kahle n'we ri herile ri va kahle mi famba koho hi famba koho okay then yi ta toma etiphotolo a ra zangi ri nga va ri lunghisiwa patu rolero ha sweswo ni nge mikaneti a ra ha lunghisiwangi tipothole loko ri ku impela ra ha lunghisiwangi impela kambe a ni lava ku hi sungula ka ku a ri helelangi ri ve kahle loko ri sungula na se mina na n'wina ha pfumelelana ku ri kahle loko ra ha ku eku lunghisiwa mara a nga ri patu leri tiyeke okay hayi no hayi ku ma swi vona ku se ma hambana n'wina na muyingiseri luya hayi hambani ku va patu leri tiyeke ra ku tsakisa vutete ya fana swa ku kula meya ro trainer ni n'wi teka ni n'wi laxala moveni ni n'wi tsutsumisa 140 i ta tlanga the way ri nga swi patu leriyana a ri fambi 140 patu ra leriya movha mi hlanganisa na butpes mi nga hlangani movha mi hlanganisa u tanga ku wa ku hlumba so u chuha na wehe nda fane ni ya kona namuntlha ni ya vona ku ri njhani sweswiwani patu leriya loko se ni ri vonini va busy vula ku chekelenga misava ni misava leya butsu leyi a gandzaka misava a va chela kwala yi lo ti eku yini kwalaya va busy va cheketela misava kwalaya sweswi no a ku na xiphiqo mina ni ri ni ta ya ni ya vona ni ta kota ku vutisa va ndhawu leyi va tiva ku va ri yini hi roho hi mayelana na ku ri na ye ka na tiva na ye ka na xikombana va famba patu ra everyday a ku va yi ri vona ho to va vona le mapatu va giyani va kwinikwini vanhu valavo miri va twa njhani va famba kwalaya va tatana tiva na va tatana xikwambana vo kwalaya patu ri rinda ye le geti na vona va lava va justice kwalaya anti ku ho to va report mapatu ya va giyani va kwinikwini vona va tshama kwalaya va ri report patu leri ku a va fane va ri report ka mani ye tiva ya vulavula ku emapatu a fane a vulavula hi ro ku patu ya ra ha tshamisekanga yini ni twa a vulavula hi ro cinta ni ku tiva hi kumele ni tiva kwalano hi twa ku i ri yini veri hikokwalaho ka yena nga report ku patu leri a ri kahle a ni ta vulavula na yena loko ni vuya mahunguni ya misava a hi kumeni mahungu ya misava ni khenseli buti wa mina ni ta n'wi lava tiva ni inkomu buti wa mina a hi nga vulavuli mapatu swi swa kona kwala na kwala se ku jikiriseni patwini kambe tiva loko ni ta kombela muhumelerisi va mi lava hi kota ku twa ku n'we mi tiva yini hi patu leri va ri kahle a ri chavangi kahle a ri tiyangi ri tiyini endzhaku ka mahungu ya misava hello na Misho Justice Mashims edzalini nkowankowa giyani na le Gapane hina na wena eka 92.6 FM Munghana Lonene FM makomba ndlela.